ko fi ko wiyete yarduye Allah rida Allah ko wiyete kon yarduye Allah on o feccimo pecce tati feccere aranen nden ko an yakuna al insanu radiyan li qada'illahi wa qadarihi ko nde neɗɗo o wonata ko o yarliɗo ko Allah muyan yani ko yarnoɗo ñawoje Allah ɗen neɗɗo sa hewti o nokku ko a jaɓuɗo kala ko Allah ñaawe ma yani si Allah innima koya ittu sadaka a jaɓi ittay sadaka si Allah inni ya hajju a jaɓi mi hajjay si Allah inni ya ɗofto genda ma mi jaɓi mi ɗoftoto genda ma Allah daari fi ɓeɗo fala wa rabbika onni ko ɗo ayo Muhammadu mi wondiri jaati jooma maki Allah wondiri hoore muɗum la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima sajara baynahum wonde maɓe gondinta haa ɓe ar añoɗiraɗo ɓe nandoma ya ñawan ɓe piiji feƴƴeyde hakkunde maɓɓe ni hay hakkunde goɗɗo e genda muɗum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayta sa ñaawi a gayni ɓe ndaara hakkunde maɓɓe hara ɓe heɓata ko wiyete ko ɓittande wa yusallimu tasliman ɓe jebbiɗo oɗo neɗɗo si wayri ni hara yo hewti degré ka tawata kanko on o jaɓi o jebbilanike ko Allah faalaako o jaɓi rido ara noon ɗum ɗo ko gooto e façon alqouran yewti en fii ko wiyete ko rido degré ɗin mo ko hombo kadi an yarda Allahu ala abdihi kono neɗɗo o ɗoftoto o jaɓa piiji ɗin ko Allah jennimo o jaɓa haa hande kadi Allah weltanomo ɗe nganndi ko meeɗen yewtugol nde ɗa faala weltingol goɗɗo ko be annda ko faala kon si weltinama si suddiiɗo hino faala hakkunde makko e Allah yo moƴƴu yo Allah weltanimo e fee moodi makko ko beetaw o annda ko holngal o rewata o jannga o annda ko holno o haani wuuride e moodi makko fii yo Allah weltanomo oɗo neɗɗo so totti ko Allah ɗe nganndi noon suddiiɗo haray ko tottata kon e fee hakkunde makko e Allah ɗuuɗa ko Allah waɗi e makko sabu suddiiɗo so suriima so yo reeni hoore makko o ɗoftiɗe moodi makko o itti o yoɓi haqqe wonɗo hakkude makko e Allah o haray kanko dambugal aljanna makko ngal uditanke non ko ɗiɗo petoni wonande suddiiɗo neɗɗo si wakkilike o ɗoftike haa o weldi e Allah Allah weldankemo oɗo kadi ko geɓal ngo ngal Allah yeɗata neɗɗo ɓaawo feƴƴi geɓal étape ara noon a ɗoftike Allah yilto Allah jaɓane on tuma kan kadi o weltanma o yiɗe yo Allah waɗe ɓe Allah yiɗi tammo mo Allah yewdi fi mum ka qur'ana ko neɗɗo an yaj'ala Allahu ta'ala ridahu fi rida abdihi ko nde Allah on waɗata welaye makko on yowiti ɗum e welaye jiyaaɗo on Allahu akbar neɗɗo wonata hande kadi sa weltike Allah weltike si a monike Allah monike he ɗum ɗon mettirude ɗum ɗo so yiltiki alqur'ana e landiki alqur'ana ko hombo pet mari oɗo ko hombo Allah waɗan ɗum ɗo ka alqur'ana yetto e wondema ko goto pet Allah waɗan ɗum ɗo ko nelaaɗo sallllahu alayhi wa sallam Allah yiɗi nelaaɗo haa o inni nelaaɗo wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ayi Muhammad min Allah mi okkorde haa weltoɗa pellet oɗo ko degré towɗo oɗo no serti neɗɗo wonnoɗo ɗaɓɓude ɗoftagol ko Allah faala kon haa Allah yiɗamo oɗo no serti oɗo neɗɗo mo nelaaɗo maaki wondema la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bil fara'id hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bil fara'id hatta uhibbahu fa idha ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi pardon kana sam'i alladhi asma'u bi basari ajli gol didi
حتى إذا أحببته حتى أحبه فإذا أحببته كان سمعي الذي أسمع به وبصره يعني وبصره الذي يبصر به ندون هيوتا نوكو ودفتو الله ها الله يدامو سي الله يديمو hande ka do na representant Allah ka leyi kala ko faala hare ko non Allah faala o do fo ko Allah hebi ka Qur'ana yewti wonde makko ne laado fet Allah o kyo degré do joni non bayi ko ne laado fet Allah o kyo degré do ka Qur'ana ko honɗum waɗi ko tawata ha ne laado yewti o nokkuɗo ko piiw gotum Allah yewti ka Qur'an wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda wa dali wonde ma yo Muhammad jemma immo julana Allah sa wani dum asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda kun do la yewti nokku akhimo adam Allah dali wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda ay Muhammad Allah akkorte ha weltoɗa yiltoɗen ka alqur'ana sabuda ko o alqur'an woni ko marɗen deftere hewɗude en catalogue mo Allah waɗani en ko tawata ko 100% goɗɗum ala ton ko marɗen sikke e muɗum ko ɗum waɗi siɗen yewtano fi alqur'an ko so en heɓani ton goɗɗum yewte fi hadis kono madama alqur'an no yewte fi mum ha jaatita goɗɗum ngo ko so en heɓani ton yahi ko hadis aji sabu no hadis aji ɗi ko firɗe alqur'an ko honɗum Allah okkinelaɗo ko aduna ɗo ko hunde wotere Allah yiɗiniraɗo adna ɗo mi hokkima ɗum ɗo ka alqiyama noon mi hokkaymo ton goɗɗum kono ko adna ɗo ndaare ko honɗum Allah hokkinelaɗo Allah inni bismillahi rrahmani rrahim inna a'taynaka alkawthar kayu Muhammad min hokkima ko ko wiyete kawthar ko honɗum woni kawthar firoɓe fof hino fotti ko woni kawthar ko az-Zahra alayha salam ko nene Fatima alayha salam ko ombe fi wonde makko o do woni Allah inni wonde man laado tay mi fodino mi hokkete joni mi hokkima ne mo yerdo al-Kawthar be jannu mo mojjere hewde Kawthar ko sette takafur yani Kawthar ko al-khairul kathir ko mojjere hewde ndedo be janni dum do inde jettande jonna nene Fatima yilto non artenana yewtere men de Allah inni wala sawfa yu'tika rabbuna inni wonde ma goddo ida hewta nokku ka tawata